Evo kako je to izgledalo u lipnju 1931. godine u Črnomercu, kako je zabilježio jednom od najpotrebitijih zagrebačkih kvartova. Kad se tramvajem dovezete do posljednje stanice, to jest do Malte, i onda krenete prema sjeveru, u početku ta ulica i ima nekakav izgled, nekako se može njome prolaziti, ali što dalje idete, situacija je to gora. Ulica se proteže uz jedan potok koji je prava opasnost za zdravlje ljudi. U njega mnogi bacaju razne otpatke, smeće i uginule životinje, a kad te stvari zapnu pa počnu trunuti i raspadati se, koliko je to nezdravo nije potrebno ni govoriti. S druge strane, posebno ljeti, ondje se igraju djeca, a neke žene i veš peru. Donedavno taj je dio grada bio slabo naseljen, no danas ondje živi puno ljudi koji su na okolnim brežuljcima izgradili svoje kuće i vile. Uopće je pogled na Črnomerec tužan i žalostan. Nema ondje kolnika ni pločnika. Za pješake je ugažen i nasut uski nasip koji nikako ne može zadovoljiti potrebe tih brojnih ljudi koji svakodnevno njime moraju odlaziti u grad na posao. Stanovnici Črnomerca su uglavnom radnici. Njihove žene bave se ili kućnim poslovima ili dvorbom u gradu, a djeca uglavnom vrijeme provode na ulici prepuštena sama sebi. U zadnje vrijeme ondje su se počeli doseljavati činovnici, jer u gradu ne mogu platiti preskupu stanarinu. Ima nešto obrtnika i sitnih trgovaca. I dok se tako naš reporter uspinjao i razgledao okolicu, preko drvenog plota jedan mu je stanovnik pristojno pokušao pomoći pitanjem. Gospon, kaj oni nekaj morti išćeju? Zakaj pitate? Odgovorio je novinar. Kad furt nekaj gledite? Ja sam novinar, odgovorio mu je ondašnji Hlupić. Došao sam ispitati želje ovdašnjih stanovnika. A tak, jedan posao za niš. Čitam svaki dan cajtunge i mislim si kak to v cajtungima iznašaju potrebe naše periferije, a nikaj se ne hasni. Em se nigdar nikaj ne napravi. Pa pogledajte si ov šmuc na cesti. Kak bi se pri nami uredilo kad ni v gradu ni boljše, i tam ima blata. Kod nas se mora dugo o nečemu govoriti i pisati da se onda tek mali dio toga uredi, odgovorio mu je novinar.